Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mohon maaf lahir dan batin, kakanda nipis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hamba pribadi mohon maaf lahir dan batin kepada saudara-saudari yang ada di rumah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Insyaallah jadi aulia doni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mohon maaf lahir dan batin kepada saudara-saudari yang ada di rumah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita sebulan yang penuh ini dan dinilai di ibadah di sisi beliau hendaknya, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mohon maaf lahir dan batin, fadli rahmat. Sekarang ana lagi di Talawi Sawah Lunto. Mohon maaf lahir batin, sampaikan maaf Ustaz kepada keluarga ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mohon maaf lahir dan batin kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudara saya yang ada di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita yang telah berlalu 30 hari ke belakang ini dan dinilai di ibadah di sisi Beliau hendaknya, agar segala ibadah kita diterima, dosa kita diampuni. Mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ba'da Isya kita sambung kembali. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan disengaja maupun tidak. Dari lubuk hati yang dalam, Ana Ali Usman bin Khaidir mohon maaf kepada saudara-saudara, saudari-saudari yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.